Diama, story Lionel Messi Kuchitini Andreas ntizigera irangira mu mupira w'amaguru. Ikindi Lionel Messi mwenyewe ntazigera yibajyana mu mupira w'amaguru. Uyu mugabo nakasa mutwe. Uribaza ngo nukubera iki twamwita akasa mutwe? Atsinze igitego cya mbere arangije amanura amarira mu maso. Ni iki kimurijije, ni iki kimuteye agahinda gatumye arira bitandukanye n'umupira w'amaguru? Kylian Mbappe akoza andi mateka akiri mutoya kandi cyane. Ibintu akoze biratangaje cyane. Uyu mugabo nawe mu ikipe y'igihugu abarindwa mubi wo bita Erling Braut Haaland arababwiye ati nahigereye naje ntago muri buze kuba mutinda kunyakira. Ibyo byose byo tugiye kugenda tuganira, ariko ndagusuhuje cyane. Urakaza neza nanone ku muryango wa Dako Sport Hub, no muryango kugeza amakuru ya sport umunota akumunota. Icyo nagusaba rero, niba ukunda Lionel Messi nyarukiraho muri comment wandikemo ngo Lionel Messi Kuchitini vamos, cyangwa wandikemo ngo Messi cyangwa wandikemo ngo The God Lionel Messi. Reka rero dutangire story yo kuri uyu munsi duhereye kuri Lionel Messi ukoza amateka muri uyu mugoroba ubwo yakinaga n'ikipe ya Algeria. Ni igikombe cy'isi cye cya gatandatu yakinaga, ibikombe bitanu byose biyarangije abitsindamo igitego. Icyo uyu munsi nicyo cyari cya gatanu yongera gutsindamo igitego nubwo cyari cya gatandatu, ariko igikombe cy'isi cyo mu 2010 nawe yazabonamo igitego. Ikindi kandi nakubwira kuri Lionel Messi wari umunsi w'ibihumbi 7366. Uyu ni umukino wa 200 mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Ni igitego cye cya 914, ariko nanone mu buzima bwa kariyeri ye ni hat-trick ya mbere mu ikipe y'igihugu ya Argentine mu gikombe cy'isi. Hat-trick izo yagiye azitsinda mu mikipe y'amaklub, yagiye azitsinda mu mikipe y'igihugu, ariko nanone kugeza kuri saha hat-trick ya mbere bimusabye imyaka 20 mu gikombe cy'isi kugira ngo abashe kuba ayikora mu gikombe cy'isi. Ni hat-trick atsinze ikipe y'igihugu ya Algeria ubwo ya defending champion, nuvuga ngo mu mwaka wa 2022 iyi Argentine niyo yatwaye igikombe cy'isi cy'ibihugu. Argentine rero itangiye irushanwa neza, yongeye kugaragaza ko no muri uyu mwaka mugomba kuyitega. Argentine igomba kuza ihanganira igikombe cy'isi muri uyu mwaka. Itangiye itsinda ibitego 3-0 byose bya Lionel Messi. Andreas Kuchitini atangira abwira Algeria ngo ntago uri mu makipe ashobora kumagarika muri uyu mwaka. Reka tujye kuri story rero ikomeye cyane. Lionel Messi ubu ngubu ayisaba undi mukinnyi wuje ibitego 16 mu gikombe cy'isi. Byari byarakozwe na Miroslav Klose wari ufite ibitego 16 mu gikombe cy'isi, ari nayo wa mbere all time top scorer. Kugeza kuri saha baranganya, ni aba all time top scorer kugeza kuri saha 2, ariko Lionel Messi asigaje imikino 6 muri uyu mwaka. Natsinda igitego kimwe cyangwa se 2 arahita ba all time top scorer w'igikombe cy'isi muri uyu mwaka wa 2026, ahita ayobora no rutonde. Lionel Messi rero ukomeje kugenda yandika amateka, n'umugabo ukomeje kugenda yerekana ko muri uyu mupira w'amaguru ni umwe mu bakinnyi bo kwitegwa cyane kandi cyane. Monsieur de God Lionel Messi, abafana b'ikipe ya Argentine baririmba ngo Messi ibiganza hejuru cyane. Atsinze igitego cya mbere agitura abafana, ariko nanone amanura amarira, biramubaje cyane. Bayibonye, mwabibonye. Uribaza uti ni iki kibabaje Lionel Messi gitumye azamura amarira akomeye cyane ararira imbere ya kamera? Umugore we Antonio Ruchezo ni umugore ukomeje kugenda mubabaza muri iyi minsi. Yaje mu gikombe cy'isi afitanye ibibazo n'umugore we kubera ko muri Amerika ngo ari kugenda agira inshuti mbi cyane zo kugenda zimushuka umugore we, akagenda akanywa amayoga agasinda. Ibi rero byakoze ku mutima wa bita Lionel Messi, yamennye amarira ye akakanya mu gikombe cy'isi ubwo yatsindaga igitego cye cya mbere batsinda ikipe y'igihugu ya Algeria. Uyu mugabo Lionel Messi rero ni umugabo ukomeje kugenda akora amateka muri umupira w'amaguru, ariko nanone nuko umusabira kugira ngo umuryango we byongere bisubire ku murongo. Inshuti mbi ku mugore we Antonio Ruchezo zongere zitandukane nawe, yongera asubirane umugore we kandi bijye ku murongo. Lionel Messi rero ni umugabo wongeye kuba akora amateka muri uyu mupira w'amaguru mu gikombe cy'isi, especially muri Argentine. Nyuma y'uko 2022 yayihaye igikombe cy'isi, aka kanya rero Lionel Messi yongeye gutangira igikombe cy'isi ku mukino we wa mbere atsinda hat-trick. Ni ibitego 3 yari yarabuze ingunga imwe yabitsinze inyuma y'imyaka 20 yose abitegereje. Rero byongeye kuba bishobora kuba abibaho ku mukinnyi Lionel Messi Kuchitini Andreas. Uyu mugabo rero ni umugabo utazibagirana muri uyu mupira w'amaguru. Story ye ni ndende cyane ntizigera irangira. Icyo navuga ngewe kimwe gusa, navuga ngo uyu ni umwami w'umupira w'amaguru, ni The God. Ariko se wowe
urimo urabona iyi Argentine ishobora kutazisubiza kino gikombe cya 2026 cy'isi, urabona itazakisubiza. Ikindi cya kabiri ni iyihe story kuri Lionel Messi utazigera umwibagirirwaho muri uyu mupira w'amaguru. Reka tuve rero kuri Lionel Messi tunyarukire ko bita Kylian Mbappe. Uyu nguyu nawe ni mubi cyane mu ikipe y'igihugu kubera ko yinjiye mu ikipe y'igihugu barimo bamubwira bati wagiye muri Real Madrid utumye idatwara Champions League yari isanzwe zitwara, wavuye muri Paris Saint-Germain imaze gutwara ebyiri yikurikiranya, n'ibibazo byinshi bikomeye cyane bamuvugaho cyane, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibibazo mu ikipe ya Real Madrid, umubano utari mwiza muri dressing room, kudatwara ibikombe, bari basigaye bamwita dictative, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko yakomeje kugenda babwira ko igikombe cy'isi, ikipe y'igihugu ni kimwe mu mutungo we abona mu buzima bwe yubaha, ni hamwe agomba gutanga imbaraga ze, aho agomba gukoresha patriotism idasanzwe. Uyu mugabo rero Kylian Mbappe yamaze kuba aba umutop scorer w'ikipe y'igihugu y'Abafaransa, aho yaciyeho bita Olivier Giroud ku bitego 58, Olivier Giroud 57. Uyu mugabo rero abikoze mu mikino 99 gusa. Uwo bita Kylian Mbappe yatsindaga Brace ubwo watsindaga ikipe ya Senegal kuri uyu munsi 3-1. Olise amuha passe ndetse n'igitego cya kabiri cy'akadasa cy'ishoti Gatarina, ibitego bibiri rero mu bitego 3-1. Barde bariko yatsindaga icya gatatu. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ishobora kubura uyu mukinnyi bita Cherki, umukino na tarafite iragaragaza ko igihari nk'umukandida ushobora gutwara igikombe cy'isi muri uyu mwaka. Kylian Mbappe rero wakoraga ibitego 14 nawe mu gikombe cy'isi, ubu ngubu ni uwa gatatu kubera ko Ronaldo Gifaro niwe umurusha kubera ko afite 15, ndetse na Lionel Messi ndetse n'uwo bita Miroslav Klose. Aba n'abakinnyi babiri bandi bamuri imbere cyangwa se batatu, Lionel Messi, Miroslav Klose ndetse na Ronaldo Gifaro bamuri imbere. Ubu ngo afite ibitego 14 mu irushanwa ry'igikombe cy'isi, mu bikombe bitatu by'isi amaze gukina byose atsindamo igitego muri buri gikombe cy'isi, kandi ntibimusabye ibikombe byinshi bitandukanye, ntibimusabye imyaka myinshi itandukanye, imyaka 12 gusa ibikombe bitatu by'isi amaze kugira ibitego 14. Urumva ko babiri bamuri imbere baramusha kimwe, abandi baramurusha ibitego bibiri, ari bo Lionel Messi, Miroslav Klose ndetse na Ronaldo Gifaro ufite 15. Uyu ni Kylian Mbappe ukomeje kugenda akora amateka cyane ku mukino we wa mbere, ahise atsinda Blaise mu gikombe cy'isi. Yongera gutanga ubutumwa bw'uko muri uyu mwaka bakira abakandida b'igikombe cy'isi, nubwo imyaka ibiri ibikombe by'isi bibiri bishize. 2018 baragitwaye batsinze ikipe ya Croatia kuri finali, 2022 batsindwa n'ikipe ya Argentine kuri finali, 2026 nabwo baracyara abakandida mu gikombe cy'isi muri uyu umwaka. Reka rero dusoreze ku mugabo bita Erling Braut Haaland. Ni umwaka wa 28 warushize Norway ititabira igikombe cy'isi, Norway idatsinda umukino mu gikombe cy'isi. Erling Braut Haaland afashe ikipe y'igihugu ya Norway gutsinda umukino w'igikombe cy'isi ibitego 4-1 rwatsindaga Irani, 2 yatsinzemo bihita bituma debut ye ya mbere mu gikombe cy'isi itumye ahita atsinda ibitego 2 mu gikombe cy'isi akiza bwa mbere mu mukino we wa mbere. Ikindi kandi imikino 11 mu ikipe y'igihugu muri uyu mwaka, ibitego 22. Uyu ni umwataka imashini y'ibitego, yongeye kuba yiyizira mu gikombe cy'isi. Ese uwe ninde uzamuhagarika uyu mugabo? Zlatan Ibrahimovic ejo bundi barimo bamuganiriza muri interview yakoranye n'abanyamakuru, bamubwira ati rero wa mugabo we uyu mukinnyi Erling Braut Haaland agize ikintu akora mu gikombe cy'isi yamaze kugenda agucaho, dore ko mu bijyanye n'ibiro, mu bijyanye n'igihagararo n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse n'umwanya mwakinaga mwese dusa nkaho ari mwe tubagereranya. Ariko Braut Haaland ibyo yakoze mu maklabu yongeye ibyo akora mu gikombe cy'isi yamaze kugenda gucaho. Arangije arabasubiza ati n'umwataka ukomeye cyane, n'umwataka muri box uri dangerous, n'umwataka umaze gukora byinshi, n'umwataka umaze kugaragaza urwego rwe nk'umwataka, ariko hari ibintu asabwa gukora kugira ngo azanceho. Yego ashobora no kuza mu gikombe cy'isi akagira ibyo akora, ariko njyewe ndi umwe ku mubumbe, ndisi ndi kinyamaswa ntagombaho. Erling Braut Haaland ni mwiza, ariko nge ndi mwiza kurushaho. Aya ni amagambo Zlatan Ibrahimovic yatangaje. Ariko se wowe iyo bireba ubona ari Erling Braut Haaland muri prime ye na Zlatan Ibrahimovic muri prime ye, ninde ubona w'umwataka wari uteye ubwoba muri uyu mupira w'amaguru? Ndagira nkubwire ngo rero Erling Braut Haaland bimusabye ko umukino we wa mbere mu gikombe cy'isi ahise akora amateka, gutsinda ibitego 2 mu mukino umwe wa mbere, ibitego 22 mu mukino 11 mu ikipe y'igihugu. Ikindi kandi yongeye no kwerekana ko Norway
ari ikipe yo kuba yazatanga challenge muri kino gikombe cy'isi muri uyu mwaka. Ndagushimiye cyane, ndagusaba gukora subscribe n'ukundi ibyo dukora, ndagusaba gusharinga, kulikinga, ikindi kuduha comment y'icyo ubona twakongera mu cyo twahindura, ndetse ukavuga no kuri kino kiganiro tuba tumaze kubahereza aka kanya. Icyo nagusaba rero ndagira nkubwire ngo Imana ikomeze kubana nawe, Imana ikomeze kukurinda. Yari Dako Umuhondo Mwigi, merekere muri Bombe Diama. Mawega football is always my life, and Dako Naruago. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, bye bye.